Obi kasa no or kasa brebi no say Kennedy asem no kind ye leadership ye week and this so my friend Debbie. Way it's not about leadership ye week, a campaign or more ye. Let's understand say the presidential candidates no be a campaign. It is short to say no money a idea expected the baby. It's a bar and you will no leadership was so Kennedy second Kennedy so no one Quebec or back on concede defeat in here. No, where you below leadership was when the inform Hosa. Right. There's one more you know, where the no. Now when him Kennedy as some more kind was saying, one can on concede defeat. Eko si se until says the electoral commission say why no beba beka say abubo last figure obebo. Meanwhile, who Kennedy was say 20 who they can declare results on to say 2022 and ye lose ye. Now election results are we can declare no. There ain't no think on one jintum. One I no te party ni mu no where the can actually say ye lose dada. It is enka ka ono aka no kra nka ye di tumsi ye lose 2022 nke ya nkogina bisi ye beto aba na nanu na Dr. Mahmoud Bawomi abeka me si enu ti na tone edu kan ye no wo so wo panipa ba akwense se ye gini di wo party ni mu a na ye Kennedy akompre kwa Japan de bia oba wiase ni employers ye 7,000 eso nte enkwa animu awade ye de me eso nte enkwa animu de bia na employer ye 7,000 such a person na nipa wote hono ma wo sheda e kan ni tibo me the NPP delegate no me ka kire mo NPP si ye penipo obeba be lead party na enye nipa no party no enu ti ne mu bi ye kasa kire ken na ye kasa with passion because ade a wa ye party ne eja a ensem fata se ye di ni gina da so me di ye party ne wonim ade a ehu wom si ye yesa ne ye ma no ba nanim kakra na ye pese ye ka kire eye ma no mususu awa party nim no say ye de obi begina ho say wonu na ye nto abama na ida say parliamentary candidate to ida say pulling hwan ni office o den die yun twitwane nantini no nko opposition won fail o fail ani abeyu say ye mpene sa na ye pese ye party ni gina ho na ye solid ye nyusu Kennedy Japan as scapegoat na serve as deterrent na ho man kwada na e wo party nim no no more say NPP party. Say wosum party ni yi a ye betua akapapa. Wosum party no kwan bone so a ye betua no so hoka. De wo be ye no hoka na ye de be ma wo. Because say ni party ni di party aburo say. Ah me ni wo mienu nyina ye do NPP nimpe fe. Say Kennedy akompre kwa Japan. Bone ode di party. Eye bone a ye de che na enye yi. Na se ye tena ho san ka se ono san medi anim. Ana wo menya figure mu oduru dia me yanim de oni na se ya ma ya nchi ni mu a na woni ma de ba akọ ebesen aye se your ben doctor te said the last your ben doctor na party na sundwe mamu dafe na be say mo emfa oni leadership bia ye beyi because kan no ho no mu obia me se Akufo Addo te so ana oye president o gina petem so obema no o show down na ho abiem eti e was a gap ne ye kese na manfo nyina hunu se Kennedy na nkasa hunu se omo mpe no MPP fo mpe no no mo ma ne ko ben ho dia na adwene be ne se dodo ni bi pe no etu osia di nsemone me se mammo nto aba ma Kennedy akompre kwa Japan so ye MPP ni dia enye wa adwene da a wodo party no na pese party no kwa nanim a obi oye traitor wagu party nanim ase wode osono nanim atwitwiri fom enye sa nipa no na yesa woto abama no se onsan medi osono nanim osori a wose ne ntokwa a wokun ye nyina okoma MPP enso so ene MPP ayi ni boni aye won kan hunu se me akoso ya JOLLOF ameda hen senka Kennedy wanane nani amehwe party no so ena wotwa yen ya dapa ebia nka menyina baabi anem gine se Kennedy akompre kwa Japan wo ka ansem nyina de kira mansan wo ko a wo kun ye wo ne afia so antoko wo ne hwan ni o Ahmed Swalew se nye party no anim a wo di twitwi from 2023 base 2024 and na 2025 ye wo mu wo da so ya enka ye mu bi no de wo ye bi anka be defend wo enti enkada se wo koma party wo de party na anim twitwi from enu ti ne abuafu enye wo ntokwa a wo kun ya wo kika ansem ti ne abuafu o ye mu dodo na party na wo di nanim twitwiri fom
na wugina abontin gu party na anim ase hwe mpanyindie no ye wo mu ahodro pa ye wo nipa ye di ni di panyini because enipa ho adwuma na wo ye eye daniara obi betia wo na so eye daniara obi wo party ni betia wo na so anase ginaye bi wo ho no ma ye besi wo party ni mu a enye wo de ba wo ye panyini ti mpanyinfo ase panyini due mante wobekwa ayi ase we abebuo na mibu wobekwa ayi ase na wonu atia wo na so enye ayi ho bedwom ho na wo ka se fa wo na to na mintia obi ko watia me da bi eya nanso wonim nyansa na wo ye leader wo de be hye wo ho na momu koduru akire wo a wo ne no de mo woka no ene ho no wo betia na sene sa akora watia no eno bi ena asi edu nkati akyekyere de 2 NDC fo so a wo muntimi nkasa time bia na ye fi say unity wo mumu no sa na ye party na nyesa wo de wo se meka no kura no meka ena me de meka wo de obeka no obi so ka wo si nipa ni didi watem yesu afiri wo ho yesu asa bibia wo se ye ka ne bedwam enti ne ye ka kire wo no because say ye de ye na enye odanka wo mfa anye obi a wase party me de manusi no me ka kire delegate ni NPP fuo nyina se wo do NPP pa dia obi a wase party egu party ani masika ente se ede yakọ defeat we ya ente se mu no wonye nipa e wo se wo akoma kodi nachi wo se wo ka kire NPP fo se ye nyina ye nkwasiafo because obi liki safumafo audio eba abonten na political party bia ni so ade hunu kese ne so obewe ni elections it is a football team the all no enye free kick ne corner kick ne de so obese go ni hia no yeah enti your strategy bia ni where ye kese ye chen yen esene elections it is obi aniki safumafo information about bonten now see nipa enu nti MPP for your jimia wo na wo leaky election strategy di ma Mahama A Plus any NDC for me ka to so kwasiasem nyina na ana wo west na kire wo sa wo ye hwan because obi ye emu ketua no wo di na tem na wo ye kakraka na chance no pesa bi ye nkase na kire enu kura wo ani nipa wo de fra wo mu ye nyina wo so de o san se mimi hu obi ma ne nka asem bia ento masum free Canada ho wo so de o se na hawa kumsin edidi na teme wo me yire anim kire se ono ne yire anim hawa kumsin edidi na teme ye ne ya yen MPP for Ghana for nyina anim abodamfo ka ho enkura ka ho rapist ka ho Ghana for nipa ahemfo atitiru ene wo mu asebisebi impreduasa wo mu so da fom eka ho etese me a me da fom eka ho ena wudi ye nyina political party ni nyina atem na wodi wo se wo yiri dra wo yiri no hwan o chen ye MPP for no wo yiri no chen ye MPP sa wo yiri Stella ni gina ho wo yiri so wo gina ho a wo se ubu na enu nti ha wa kumsi edidi watem wo yiri anim ha wo feri edu sa wo so wo pe president edi wa pam sa ba no e de na akwose dem akwofa foforo na wodi wachie se wo meye first lady fama ho eti sa wo ba no bu a wo bu no ne de he a ha wa kumsi edidi watem wo nanim ha wo wahu wi ase de ye we anya odem fa anya oyonko me pese Kennedy akompre kwa Japan wo hu sesa akwala obi a wo chen no wo sika sene no na wo nanim sene no te se me da ha me nya obi en sesa nipa na kaseti ya wa ne ya se de etie wo peso me peso o fili bi na wo fili a wono ankasa be hu se nipa kaseti ya wo a eya obesesa ni suban na kwan ye wo party mu ewe obi biara ni ho a Kennedy akompre kwa Japan ofere no yeah no wakasa asem bi ba wo de betu nanim amenatie na nipa so wo na se woni ferefo a se wo ntomati bini onipa bia wo hwe wo se wo ferefo na asem ne yira ye de akoto nanim na Kennedy we hwan because o man panyini kofo kro be bona so nti we hwan na wo kaka asem a kire no we ni panyini wontimi ni party osuru kokuruku nanim na me de me twen ya ye 31st January anadwo minim sa enu sesebra ha ekọ nyina de ne atete de asie na eho ena obi ye behu esebo a ye bebo ene ehuru a ye behuru nkrofo ene ehuru ne de ye behuru ansa ne ye nya aka abom kan de ye be ka abom but ye behuru nkrofo because me ma hyehyɛ me nyum nyina da ho a me will zifri anopa na omoto abana kosisi ye bebobo aba ne be wie because yare ne yen yare ne ena winning no so ye winning na eso na emu odru na embema delegate akire no na akire nkwara ni nyina me de me ka kire mabunu na mo party ni ne say emma mo nya mo ho Kennedy Japan
wo bia se wo di bre bia wo pe bia yenye yi obi na se nye wo a ta nipa kurachi tani pakurati kwabena je Japan me fa ni nya example emre bi bedru ye ma party ni ya nkasa ye ka se ne ya woni afoko di party na enye enti wo mu nkotena nchen emre bi dru ma party ye ka sa akere wo enam ise ye ma ne kotena nchen no ne ya wo sha se mpanifo say the best way to say sorry is to change your behavior is the best way to say sorry without say wo de wa no beka kwabena je Japan eso ekotena ase ne ya wo ye abra 2023 woni Dr. Mahmoud Bawomi akọ pre-elections ni bi wan win emwa wo de bua party no ye kwa campaign no di Dr. Mahmoud Bawomi achi ene ne ye campaign ebua metie ne kasa wutim hu se wo de na koma mu nyina na ye campaign aboa when your friend say otimi di bibi me ye yo etinya wo Kennedy akompre kwa Japan na me ka kire wo nkrofo nyina de kwabena je Japan e de ye example amomo se sana se wudi mimi nim se ye mu bebre emre bi so ya ne adwene ye se bia na doctor ama ne ye mkura hye yen doctor e bia no amo ne etoto ye ni se doctor ye kakaka no ma e bia nka kwabena Japan enam ne ye nti se de owotu no hu si ho boa de ye yi no enu ntia eti obi a ye beyi we free from besi soro munyan na ntini twitwa na ye party baako na bua wunua no na eno na party ni nam so betu ahwo kapa se wanyi wo yam amoa no na twitwa ne nantini dia yeso ye be metwi so se ye be siw so de wani matwitwi fam kosisa wo ho nya akono ye be de wani betwi fam ye ma ho nya akono da right enti ye nyina ye mfa disuade mfiri honorable Kennedy akompre kwa Japan ne ye ni suba tantan ni ni ye mfa Dr. Mahmoud Bawomi aho brase adomo ede she buzi ase mre bi ne ye adwuma no sa ho brase ne na Dr. Alhaji Mahmoud Bawomi wo de she na na do dan kwase ene ne ye adwuma no na so ye ni ma ye hu se wei ne me double so many de bia me ka se abra nyankopon ka se wei ne me double so many na Dr. Alhaji Mahmoud Bawomi na nyankopon san ka se mo ma mofra no kwan no mra me nchen na wenum se na osoro ahenie ye won dia mofra no wo de Dr. Alhaji Mahmoud Bawomi agina ho se mofra ni nyina hwe no so na o ma kwan tene na o muntimi ko awrade nchen ma no asi me da asi nyame so me da say Ghana Jollof no AK NPP anas oh no I think excellent communication as usual and I think say NPP we indeed have the women and the men. Now, Ebra used to call the first wedding, when he turned the water into wine. People were like, so you had all this wine all along and you gave us all do blah, 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 blah. Surprise, surprise, we have one of the special aides to Alhaji Dr. Mahmoud Bawomi, who just joined us. Anna West, Auntie, Sister Ellen is here with us, and she would be closing us for this episode. And it's a pleasure to have her here. Welcome, Auntie Ellen. Hi. Good evening. I was just passing through, and as usual, when I pass and I see any NPP person online, I just stop. Wow, so it's been a busy day, but I was just passing through and I saw you guys, so I have stopped. I've had a bit of the conversation. Many are Ghana Jollof, me pacho me chiao, ebusiafo am wa ha nyina me chiao. Dr. Bawomi is in my region. You know me, I have 3 regions in this country. 3 regions I'm affiliated to. I was born in Bunu East. I was born in Techiman, so that's my region of birth. Okay. My family, part of my family comes from the Bunu region, Wenchi. My grandfather comes from Wenchi. Okay. So, and I also did quite a bit of politics there. I was administrator for the Methodist University campus there for a while. I have a lot. In fact, my vote is in Wenchi. And then the Eastern region, Abetifi constituency, that's where my daddy comes from. Wow, so 3 in 1. Any one of these 3 regions, when Dr. Bawomi goes there, of course, I follow very keenly. But now he's in Bunu East. We are done with the Far East. You know, Bunu East, we have a part we call Far East. Really? That is the Senates, the 2 Senates, the Pro East, Atebuwa maintain. He's done with that. Right. God willing, tomorrow he'll be moving into the Kintampos. In fact, he did a Kintampos crowd today, one of the Kintampos. So he'll be doing the Kintampos and the Nkranses and the Techimen. Then he'll move to the next region. Wow. And they said, dear Dr. Bawomi,
You started region by region. Yes, my dear. Paucho, Honorable can see Mika Sembichro. Sir, me. Obomidin. There is also a special agent to Uti and daughter. Okay. Or see a no anchor on admitted defeat in 10 terms. I'll bet you to Jimenez and be announcing and scientist. And my end to Abama mobile. I didn't. Yo, it's a Yankupon Adunti and Yono. Yankupon nim. Yankupon nim. Yamio Katasri onim Yanina Yakumum. Onimo Bia Suban. Onim. Dachiasem enti enerade mane nyono nsoso enyo no ne enye no no nso chena dear na attorney general ye no omampani are you aware wunim hu bi edie nti ena nipa na yesusu se we prime suspect no ye jai ni se na asem no ye ntoa so Ghana is not interested who gaga the omumpe and one of me abusiama me Stephen Nche wa ya but when you saw be like now I say we are commenting nyankopon sure ya na me pe engagement ne pa afi from sub blast button yeso now follow me for trending issues of course makato say any dia tem wa ha intellectual analysis now afi ya back with science and data me criticizing so but very constructively not destructively Ghanaian by birth but Asantini by grace abusia yes, shall see. 3, 2, 1. Aya na ya me ya pa. So obi be gina ba bia ka se politicians en kanokre. Aya na ya me ya. Nanso empani se anansi wofia. Aya ye musa de onwene ntentan. De entia. Enioma bia ma politicians no eye no omo nsem bia ya wo mo ka. Ema obi dibem so be ka se Ghanaian politicians en kanokre. Abusia me pese wo hunu nipakuo ene nkrofo a aya anamo wotu aba e de ma wo mo proud to 2024 elections your mampani anu aye den candidate Mahama John ekogina willensi ekwohye bobi ka kire willensi fo nyina se mo amode hye friend Ahmed Swali obi ekuni yaya ya hu nipakro aban a wote so aye kufu ado aban emfa ho onye na gbe so be nhwemu bia nanso me samutu aba ne mame na se me ba baabi anipa ko di ewu ni wo bia no mete no ampa wilensifo de wose yoyo eto aba no e de ma omampani Mahama John abusia mi tumre na ma kire osie take and watch. This is the hometown of Ahmed Swali, the journalist who was murdered in cold blood and whose killers up till today have escaped justice. And I want to assure the people of this constituency and his family that when I'm elected, we would use all the forces available to us by the state to find those who killed him and bring them to justice. Bravo. Ampa wilensifo de wose ayoyo ya to aba no e de ama omampani Mahama John eni na enu eni nansa ya chi nipa bi a yesu se omo ye prime suspect ye de sa nipa yi ekokota aban lawyer pani a wo mampani Mahama John e na appointed aba be katre Ghana for any court ni say sa nipa na ye chi na yesu se wo ye prime suspect in the murder case of Ahmed Swali no yentimi el continue nasem no eti attorney general a file nolly prosequa na misu dia misu ehunu kakra na menim dia kakra kire me se ansana aban lawyer pani ebe file nolly prosequa no anya hwekra no odo omampani obe brief omampani ewo ho ana wan brief omampani na ade na attorney general ye no omampani are you aware wunim hu bi na wunim hu bi a edie nti ena nipa na yesusu se we prime suspect no ye jai ni se na asem no ye ntoa so Ghana is not interested e wo na asem ni mu abusia entwetwe waso kakra na ema wo hu na enka wo hwe so ufri willensi wuni abi fi willensi
Ubusuani bi fio. Eni empacho wonte ya. Dia koswo no. Omampani Mahama John. Eni oman lawyer penny. Ese. Eni pana yate ne so okum modehye no. Yenye interested e won case mu bi. Iti yenya no mfa no nkonkodi. Anyway, ye be chirem. This is Ghana must know.